Hello gagayam, kumusta kayo mananaimbag nga oras yung amin? Welcome kayo dito YouTube channel Jena Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Mercy sa napudno nagan tintay drama, kasto ti kunana. Dear Manang Bianang, ti pakasaritaan ngay nakibingay, ket sana may papan kanyak, no di ket may papan iti anak ko anasapa anabalo, ken ti kumarek nga kursunadala unay ken kuana. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Talo at awanan tinapalabas, sipod pimusay ni bakit mo. Awan ka din planom ang mga sawa manon, Fidel. Awanan iti panunot ko dayta, nanang. Narigat no awan katulunga manak ko. Adda kayo matkan tatang. Da kayo na ati tumulong kanya amang padakkel iti putot ko. Una, ngam saan mat atong palbiag kat adda kami atumulong kun ka. Ay kat nugasat kung tupay ti makaasawan tumanayin. Nakat dumteng tulat ta, nanang. Madanagan naklakay. Anyat pagdanagam bakit? Ti anak ta awan samot ten plano na ang mga sawa manung. Di ta mabalin apilitan no talaga adinan kaya ti mga sawa. Madanagan nak nga rod. Asino nga'y ti tumulong kankwana no awantan. Panagkunak may mayat no adda manugang number 2 talakay. Makauray ka ka di bakit? No addan tumamam mo ni Fidel akap-kap na kan na. Sigurado nga isupay ti magibaga ang mga sawa manan. Mga sawa manan ni tatang ko, apong. Kaya't mo ka di ti maaddaan iti may kadwa amami, apo. Diyak mo aapong. Mala, saan tayo napagsaritaan ti may papan iti day tabanag bakit? Tila ibagbagamot ti taapo ko ta. Welcome to Jena Almoite Drama. Awan aramidem ita Mari Mercy. Awan mo't kit de. Nakaturog ti apok nga awawir ko. Apaya kasta ti kawus mo nga imay dito'y balay. Naglabaga pa'y ti lipstick mo. Nakashort pan ka pa'y. Ay na Mari, kastoy ti uso ita. Ti anak mo abalo ngay. Adda trabaho na ita. Ay, kasta iya. Makumikumatan iti trabaho. Ang mga numaliwayan ng ti mga asawa manon. Ay, wun nga rod. Nagadumo nga min ti sideline jay anak ko, mare. Apay, awan plano na ang mga asawa manon, Mare. Diyak man amoy ti dayjay nga anak ko. Awan samot plano nan. Nagadua babae dita. Ay na mare, no amum laeng. Kanayon ko nga ibaga nga agbirok meten iti manugang number 2 me. Tapno adda katulungan na. Ngam awan metlata. May mayat no tulungam ta anak mo, Mare. Tapno makasapul adagos iti manugang number 2 yo. Kasano atulong nga iti aramidak, mare. Isa pulam iti armen na. Ay anda nanang kante apo ko yung tatang. Adda day jelikod ti balay. Nakatugaw da ijay. San mo't nga minamalmalpas ti panagsarita da iti day tanga Olivia. Iti alas 12 pa yung agsarsarita da kita. Sumanubli mo't day ta bakit dito'y balay tatang. Manipod idinatay ni bakit mo. Kat nagbalindamot tayo anasingid kan nanang umaw. Nagalas pa'y mo't ti kawas na tunggal umay dito'y balay. Kan nagpuskol ti lipstick na. Diyak man amoy ti day tagayim ni nanang mo. Tunggal umay dito'y balay kat kasta ti kawas na. Nudaduma, pampanunutek pa yan akrasnak. Kat umay agpapacharming kanyak. Makapasuron nga ro din nudaduma tatang. Oray sak. Nasakit mag ti matak ang makakikita kinwanay ti kasta alangana. Kasangay ni Erika nga anak mo inton Sabado. Anya ngay ti plano manak ko. Agluto tayo ananang. Sige, siyak nga ro dun ti makaamong agpalingke. Mangtedak to iti gatang yaw. Nagsweldo kayo ka din. Saan pa madamot na batbate akwartak dito inanang? Asino ngay ti imbitaran tayo. Dagiti kabagyan kan gagayim tayo Sige, anak This ko. drama is owned by Jena Almoite Drama. Happy birthday, Erika. Regalok para kan ka. Agyaman nak, Lola Olivia.
Ay, nadinak manawagan iti lula. Anti ko nam kanyak. Diyak kaya ti lula nga awag mo kanyak. Ha? Apay ngay lola? Basta, anti ko nam kanyak. Wan, may mayat ngamin adenggan. Awata munto'y regalo kan kabalasang kau. Agyaman nak nga ro da lola. Ay, anti gayam. Malpasan ti trabaho, Leone? Kalkalpas na laang. Apay ka di. Saan kan nga overtime ita? Saanan? Kinapudno na, ka-out ko laang. Agawi dakmatan. Itulod ka ng balayo. Ni, adayo ti balay mi ah. Okay lang. At damot motor ko. Nabibiit no agmotor ta. Saan ka pa'y mo't nga inaklon? Amangan no adda makakita nga intulod na. Kat panunutan da nga adda relasyon tan. Awan dakis na no agkuyog ta. Ngamin, nabayagan na baluak. Sika, single ka man. Sa bagay, adda puntom. Urayan nakla dito ha. Taalaag tibag ko. Di ka po ang panaw ah. Welcome to Jena Almoite Drama. Mari Merce, adaman damagakan ka. Nay, kagap-gapom la itay dito'y balay. Adda ka manan, mare. Adda nga min nakita kakadwan ni Fidel nga anak mo. Babae mait. Nobya na nga taday jay, no? Awan pa'y mo't na dakdakamat na akaaddat nobya na maray. Ay, talaga? Ay na, sapay lang ko mga runta, awang pa'y ngagpaiso. Apay akasta ti jar mo, maray. Ay, awan, konsernak lang ija anak mo. Amangan nga mino, makatumpong iti balasuba sa babae. Narigatan. Narabyan ka mo, tanak ko. Intulod ko pa ngamin ni Leone, di balay da nanang. Leone? Sino day ta Leone? Ti pagdatdato nakakatrabaho ak nanang. No kasta. Pudno nga ron tinaibaga ni Mari Olivia kanya. Adda ka no nakita na akadwam a babae. O nanang, no aklunan naklin Leone. Yam amok to kada kayo. Kanta nga inaklon nakmatan Leone. Yam amukan kada kiti dadakkel ko. Kaya't dak nga tadagiti dadakkel mo. Wen, no asino ti kayat ko. Kayat namatan ah. Kaano nga rod ayam amunak kadakwada. Inton bigatan, Leone. Si kagayam tinobya ti anak may basang. Nice meeting you. Nice meeting you, mat nana, tata. Nagamamuan nyo nga ikan Fidel. Iti kumpanya apagtrab-trabahuan mi, tata. Kastagayam. Kat, anyat plano yo. Agkasar kayo ka din, no? Saan mi pa'y anapagsaritaan ti may papan iti day tabanag, nana? Okay lang, balasang ko. Dumteng tulat ta ka day. Ay, won gayam. Naibaga ka din ni Fidel kan ka nga damay sa aputot na itipim mo sayan nga asawa na. Una na, awan inlimad ni Fidel kanya. Ay kat nasaya at ngarud ano kasta balasang ko. Awan tumot siguro. Tirumso apari ko taamumot gaya manday ta. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Dayjay gayam tinubya ni Fidel, Mari Merce. Won, Leone tinagan na. Oo na yan. Delikado. Na, apaya kasta ti reaksyon mo ngay, mare. Wan ata pa nagropro pa na pailaan kat saan ang mapagtalkanan. Nasingput mo, kan na respeto. Ang mga nuagin si singpo ilaang atap no maala na ti panagtalakyaw. Ha, Ay bagbagam di anak mo maray. Saan nga agdardarasudaw sta narigat ti may lawan. Kasla suplada pa jay nobya na. Jak kursunada para kan ni Fidel day jay. Anya jay nadamag ko paray. Agpaiso ayang agkasaran da Fidel kan jay nobya na. Wen tanalpas meteng ti balayda. Isarunudan nga si kaswan ti kasarda. Anya, nabit da pa yan nagayan ayat. Agkasardan. Paliwan na kumapay maanaimbag ni Leone ah. Ang mga nadamay limlimad na mading aramid na.
Kan sigurado nga ta balasang. Ang mga nodama asawanan, ilimlimod na lang. Balasang ni Leone, Mare. No ngay balasang nga ina. Saan? Talaga abalasang di agbalin ang manugang may, Mare. Welcome to Jena Almoite Drama. Mabit man laang, Fidel, ading. Ha? Nay? Apay nga ading tiawag yu kanyak Nana Olivia? Ay, wen tadyak kayat nga awagan nak itinana. Iso amanang, kunam kanya-kanya. Ha? Nadamag ko ngamin nga kasar kayo kanon iti mabiit iti nobyam. Pudno aya? Ay, way. Apay ka day, Nana. Ay, sigurado ka kang kwanan? Kayat mo ti mga sawa iti suplada? Anya? Suplada? Kawan, saan ama nagisem? Style na laray dyan, Nana. Ngam nasingpot ni Leone. Nasingsing pa malanga adayo ti bakit, ngamjay ubing. Ha? Madila ngamin tinakam ko, Fidel. Dandani inal daw kan minalam nga umayak agpapapansin iji balayo. Ngam apay adinak mapansin, Fidel. Ha? Nay, anya ti bagbagayaw, Nana? Ay, tapno ibagakan ka, Fidel. Nabayagan nga dalimad apanagayat ko kan ka. Nana, asos, bakit ang kayon? Yung kastapay na ti bagbagayaw. Apay, dagiti laobing ayat yada karbangan na nga agayat. Kadama posok. Tawan laang ti bumakit. Ngam ti puso saan. Istilyang pailaang, Fidel. Sige, Nana. Labsan kayo dito yan. Mabit laang, Fidel. Ha? No kaya tenak, pagbalinan ka, senyorito. Saan ka pagtrabahuan? Mangan maturog lat kuem. Siyak tagtrabaho para ken ka. Ibutan lang, Nana. Ang mga makakita ka tayo. Nyapet ko na inda. At dapay panawan mo nga agbabawi, Fidel. Sinaam tinupiam. Tasaan nga iso tinaykari para ken ka. Siyak tinaykari para ken ka, Fidel. Nana, nabartag kayo sa aman. Di mo tayo magbagayaw. Sa anak anabartek. Amok kan puno amin nga ibagbagak. Mariose. Papuskulo ko na ti rupa ka mangibagay ti puno amarikreknak. I love you, Fidel. Hindi pa'y laeng. Agkupit ti barukong ko. No jak mayabkas ti riknakan ka. Isa pang haasim. Danggam kumamin nga ibagak. Kat pagbigyan na kuma, ngagayat kan ka, Fidel. Nay, Unayen ti kasta suot mo ngay may dito'y balay, Olivia. Naka-crop top, kan naka-short pan ka. Sakit nangisitin ti lipstick mo. Saan mo tan analabaga? Wan, tanalidayak, pare. Anya? Kas makita mo't, nangisit amin akawis ko. Blouse, shorpan, sinelas, pulseras, aritos, kwintas kanda dumapay. Aywan, pati ta buok mo. Pinakulaya mo itinangisay. Ken patingipan ko nangisitan. Nanganak iti syokolati. Inggagarak ti saan ang nagtupbras. Tapno nangisit amin na makita kaniyak. Apay, anyat mapaspasamakin ka, Olivia. Adda ngamin ipanpanasak, pare. Adda ni kumare. Awan, ada ibagam kinkwana. Sikan ati pagdamagak. Matuloy malang ti kasarda Fidel kan Genovia na. Wayne, matulaw. Api aday tamot ti sang kadamag mo aya.
Ay, awan. Nadamag ko lang matkit di. Sige. Mapanakon. Pari. Kamaudyanan na nalpas mo't laeng ti kasarda Fidel kan Leone, lakay. Wan nga rod bakit? Adda nadlaw ko. Kasla jak nakita jak kumarim adimar ay iti kasar. Ha? Ni Mari Olivia? Wan, Unan niya. Uray siya. Jak mo't nakita. Sigod-sigod no adda okasyon. Kat iso ti makakauna asumang sangpet. nasakit nga ta tinakam na. Ah, taapay. Apay, di mo madlaw. Agkursunadan sa amat iti anak ta. Anya? Ididamo. At apag asyak ti kras na. Umidag baybayag. Nadlaw kaun ani Fidel ti kras na. Anya? Wan bakit? Iso sakit lakid di tinakam na anang asawan ni Fidel nga anak ta. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Anda ka di ibagak Mari Merce. Anya day Jemare. May papan iti manugang mo. Apay ni Lune. Lima basak kami ni Jebalay da dinaminsan. Kasta unay apa ng bugbog kaw na japukom. Ung-ungtan na. Agsangsangit pa yan japukom gapo iti buteng. Anya? Wen, ay nakasta unay asangit japukom. Anya? Ni, apay nga tangay. Amangan kit di pa no kinabil na. Anya? Ay sos, paliiwom dya manugang mo. Tano ka sa pula na pag sinaan nyo idaaramidan nyo maray. Sana nasaya tararamidan na japo ko yaw. Nasaya at matay may ka dito'y balay, anak ko. Apay ka din nanang. Anya di nadamag ko akas taunay ti sangit ni Erika idinaminsan ng aldaw. Nagkunamag. Basta, adda nakangeg. Ung-ungtan kano di asawam ni Erika. Kas taunay kano apa nagsangit di apo. Kasano ang mapasamak dahi ta? Kat din to pa ungtan ni Leonie ta anak ko. Pat-pat ganaunay ni Erika. Apay nga rod akas di tinaidanon kanyak ngay. Asino ayatin ang idanon kata kayo? Grabe mo't nga agarami diti istorya dahi ta no asino man. Nalabos mo't adamag dahi ta. Asino tinang ibaga nanang? Ibagayo man. Saanon, baybay amon. Sana mabalinti kasta? Ibagayo no asino? Takumprontarak. Tapno saan nga agwam? Maditi kasta nga aramidon na. Baybay amon kunak met. Asino kunak? Ibagayo. Ala, ngamdi mon sungatan anak ko. Baybay amon. Siya kunti makisarita ken kuana. Ni Mari Olivia. Anya? Bakbakitan mo day judges mo sa? Uray ko man nagpaisot ichis-chismis na. Saan mo tagparparbumat iti sarita? Panagdadaal ti kasta? Ala, baybay amon. Agayat ngaming kanyak day jay. Iso ati kayat na. Pag sinahanda kami kinilyoни. Ay, nadlaw mimot day takin ni tatang mo anak ko. Agkursunada ken ka. Di lagbayin day jay kumare mo. Siyak pa iti mabayin iti kas jengar aramidan na. Nay, asino day ta? Bakit? Danarding mo't akaaruba. Anya dagi jay imbunag da? Ay, jak amu Ni, kadwada mo ni Fidel nga anak ta. Nanang, tatang, pasensya no dya ko nimpakada kada kayo. Ngam nagurder akon iti paaramid ko agit to balayo. Paika ko iti gate. Ni, apay payla ang apaikam iti gate. Wan nga raw, gastos la day ta anak ka. Wan, tapno mailak dito unag. Kat awan ti basta makastriklatan dito unag. Agpakpakaasyak nanang. Di yun paumayan dito'y balay day jeng Olivia. Anya? Day tamot lag chismis ti umay nakwan dito'y. Iso adi yun pastrikan dito'y. Makita yun mo, no asino tagtuktok dita gate. Di yun iluklukatan. Mabalain? Ay katun esuntumot la pamadakas ti umay na ibagbagan kwa. Nagalas taramid na. Nuti ko na nakit mapagsina na kaming agasawa. Saan tong agbaligi? Pati da tayo, pag-aapaan na. Gapo iti nagalas nga aramid na. Welcome to Jena Almoite Drama. Mari Merce! Adda ka! Umayak man, Mare! Itay pa'y ngagtuk-tuk-tuk ni Olivia di tagay. Baybayam, di mo iluklukatan.
umay man ag chismis daytan. Uray ko man no umay ag padigaw. Saan may chismis mo't ti umay na ipadpadigo dayta ako marem. Wan nga rod Maray! Makarengreng tingiwat na. Madamdama si kanto kat ti agawon na kanya kon. Ay narigatan. Ha? Maray! Sika mo bakit? Apay, agpaagaw ak mo't aya. Saan Ay, di talaan mo Sapay sumanort panumay dito. Iso na saya at mataadan gate dito'y balay, lakay. Namin ado nagsubli-subli ti kumare ka nagtuktok iti gate ming idiag baybayag na kanlaw siguro iso asanan ngay imay. Kaya't nagkita kami man itirwar liklikak tapasigmat apam madakas ti isaw-sawang na kanya. Aging ga na damag kulangan na pimanaw iti lugar mita simra kas katulong iti kaanakan na iti syudad. Alakastan, pigay mo, Mercy. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jena Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.